Kavindani kala kwethiwa na omba na ofisini wa Ngavana Kaunti ya Masaku, Magavana wa Kitui Julius Malombe na Ngavana wa Masaku Wavinya Ndeti Nimeetha Maikwatiania Vanene Kumina Ngusanisyo ila Syithiitwe kwa Ilungi Yiasa Kukonia Mulati ola Withiitwe Umitye Kiwu Silangani wa Masinga Kuthi Kaunti Mutui ya Kitui thini wa omba na ola wetha witwaiwe ni atongoi a Kaunti ile ni masovya Nzama Mwanya ya maofisa anene ma serikali cia Kaunti ile Kuthinikia thina usu na kusauvya nzia Mwanya undu ekalima Kaunti ile mailete utethekane Mulati usu wa Kiwu cha Masinga vate Ngusanisyo na kwa wiananu. Joseph Kitheka ina mavombe yange. Mainana Kavindani kala Nimeetha na omba na ofisini wa Gavana wa Masaku, Magavana wa Kitui Julius Malombe na Munyanyae wa Masaku Wavinya Ndeti Nimeetha Maikwatiania Vanene Kumina Ngusanisyo ila Syithiitwe kwa Ilungi Yiasa Kukonia na Mulati ola Withiitwe Umitye Kiwu Silangani wa Masinga Kuthi Kaunti Mutui ya Kitui. Omunthe ni twakomana Gavana wa Kitui na Gavana wa Masaku tunene yulu wa Kiwu kitu cha Masinga thini omba no ula wetha witwaiwe ni atongoya anene ma Kaunti ile ni masauvya Nzama Mwanya ya maofisa anene ma serikali cia Kaunti ile Kuthinikia thina usu na kusauvya nzia Mwanya undu ekalima Kaunti ile mailete utethekane Mulati usu wa Kiwu wa Masinga vate Ngusanisyo na kwa wiananu andu ma Masaku na ma Kitui onthe Kiwu kiki ni chaelewa masavu nondu twane no mundi twasnitwekia committee ile kwikalela hado committee ile kwikalela kiki twahakikishe ni moka na long lasting solution wala Masinga na Kitui makashare Kiwu watena thina ainena na ndikima mauvo Gavana Kaunti ya Masaku mwandu Wavinya Ndeti ni wetha aiwete kana Mulati wa Kiwu wa Masinga tawa serikali nene na tawalite na utethesia mpaka kaunti ingi sianza ungu wekundia South Eastern Kenya Economic Block and Kitui are both brothers and sisters, and whatever we have to share equally and make sure that everyone is okay. And that is why we have embarked on this journey with His Excellency, Dr. Malombe, to ensure that both counties are happy and share resources equitably. Ngaliko yake Gavana Munyanyae wa Kitui Dr. Julius Malombe ni wakadhi tambia yu ya Gavana Wavinya Ndeti aiweta Nzama kuikithia wailu wa Mulati usu na kuikithia Kaunti isieli sekala na muo nikenda kutetheka ni Kiwu. Tumeunda ile inaitwa ad hoc committee. Ad hoc committee ni kamati ambayo imepatiwa specific terms of reference within a time which we have allowed them to determine themselves. Kwa sababu tuliona tukiwapatia sisi wenyewe tunaweza kuharakisha sana ama tuwacheleweshe sana. We want them to come up with what we call a realistic timetable of coming up with a plan, both short term, medium term and long term. Conveners wa hiyo committee watakuwa mawaziri wa maji wa hapa Machakos na wa Kitui na pia advisors wa mambo ya maji wa Kitui na wa Machakos and our CEOs and our CEOs of the water companies which supply water to our two counties in those areas pia watakuweko. Joseph Kitheka ngilivota vilingi wa mauvo Mutongoi TV.